Добрый день, жители города Валки. Радостно вас всех видеть. Mina olen Alar ja see on Dimitri, ma ütlen Dimitri ka, sellepärast ma üritan vene keelt rääkida siis poolesti ka. Алла взял меня с собой на сцену, чтобы я помог ему перевести на русский язык. Он, конечно, пытается и учится, но иногда нужна помощь. Teadupärast Valga linnavalitsus ja kesklinnavalitsus kirjutasid alla novembrikuus koostööleppele. Как многие из вас не знают, управа города Валки и района Кесклина подписали соглашение о сотрудничестве в ноябре. Ja mul on rõõm ja au tutvustada seda, mida meie teeme kesklinnas selle mõttega, et ma olen ise vallas toimetanud 4 aastat ja nende asjadega tegelenud, et nüüd on võimalik kesklinnal ja Tallinna kesklinnal ja Valga linnal omavahel vahetada mõtteid, suhteid ja olla selline tasulikult. Алла очень рад вас познакомить с тем, что он делает в районе Кесклине, в Таллине. И он сам работал здесь 4 года вице-мэром города Валки. И это шанс обменяться мыслями, идеями и опытом, чтобы город Валка и район Кесклин развивались дальше. Täna enne seda kontserti kohtusid meie kurikuulsad Lugantsikud ja Tallinna kesklinna sotsiaalkeskuse meesvokaal Vanaisad ja naisvokaal Mirage. Ja ma arvan, et nad hakkavad edasi tegema koostööd, võib-olla annavad meile mõne toreda kontserti koos. Сегодня перед этим концертом встретились в обстановке известный ваш ансамбль «Одуванчики» и мужской ансамбль «Ванаиса» и женский ансамбль «Мираж» из Сажного центра Кесклина. Peale Mirage ja Vanaisad esinevad ka täna teile siin. И они для вас сегодня исполнят много замечательных песен. Ja peale seda siis tuleb Trio Romanus. И после этого выступит Trio Romanus. Ja lõpetuseks tahaksin öelda seda, et kuigi ma olen seal Tallinnas kaugel ära, olen ikkagi südamega kodupaigas ja ma tunnen muret selle üle, et teil hästi läheks. И в заключение хочется сказать, что хотя Алла и работает сейчас в Таллине, далеко отсюда, давно сердцем он находится в Валке и хочет как можно больше помочь родному краю. Сопровождайте концерта. Ванаиса, Мираж, пожалуйста. Me laulame teile mõningaid toredaid laulusid ja kõigepealt alustame hästi lõbusalt. Laulame teile Milovetavast Leedist Pim-Pom tuuliti laulu. Мы вам первую песню «Мой прекрасный леди» Пим-Пом. Как мужчина готовится к свадьбе.
aitäh ja sellest samast leedist, veetlevad leedist tuleb teine lugu, kus kõik need purmaasjad on mööda läinud ja mis võib elustada, kui näiteks võtab viina või vaatab teisi naisi, no sellest kuuleme edasi. Thank you.